Wengane zawethu impela sibona lapha ke izinsolo ke ziqinile njengoba ke umphakathi wasemawoti ke Nanda ke ukhala ke ngabafana ke abafuna ukuzenza iWest Gang njengoba impela ke bengabaphethe kahle kuleya ndawo. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela bangiqale ngenibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje masiqala ngene channel yake wenza kulungile uciphizo subscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba ezishisayo nazo ke izitrendayo. Hayi wengane zawethu impela sibona lapha izinsolo ke ziqinile njengoba ke umphakathi ke waseNanda ke emawoti ke eThekwini ke ukhala ke ngabafana abafuna ukuzenza iWest Gang njengoba ke impela ke umphakathi ke ngathi kuhleli ubhojozi yona ke leya ndawo. Kanti ke wengane zawethu impela kuthiwa ke bona ke labafana ke babheleta kakhulu ke engazi isikhathi ke zabo 8 kuya ke ku3 ke entata kuwosam. Kanti ke wengane zawethu impela kuvele ukuthi cha impela ke mengaba ke utheke wahlangana ke nabo cha impela ke bayakuhlukanisa ke impela ke konke ke osuke ke ukuphethe. Bafuthi ke impela ke zinjalo ke izindaba ke ezivelayo ke ngento ke yenze yaphana ke emawoti ke eNanda ke ngabafana ke abafuna ukuzenza ke iWest Gang bephilisa ke ubhojozi ke umphakathi wakuleya ndawo. Bafethu thina ke simbuso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibana kuyona ivideo elandelayo.